Dokotela Mnguni uyaphila? Awu ngiyaphela dokotela kunjani? Ngibona ngishaya into esirious kanje. Imphuzo zaphesheya lezi. Angisakwazi dokotela. Abantu bakufuna usuku bengakutholi ngisecondary lodwa nje. Umuntu usefonela mina. Dokotela ngimthule ngithi mina usumzame kangakhi. Athi hayi ngimfonela wodwa akayibambi. Abantu abanye ba-understand manje, abanye ba-understand ukuthi awuyena wase-call center usuke ubhizi uma ungatholakala. Yes. Kodwa umuntu wenza sure ukuthi uyabuyela kubona masusu-free. Noma kanjani nje ngeke sihlale singabuyeli kumuntu nangabe asafonile ngoba siyamdinga umuntu ukuthi naye asitakale. Dokotela, abantu basabuza ukuthi kuhamba kahle emgedeni. Angisavakashi emgedeni manje. Dokotela, ngiyabatshela abantu ukuthi abeze bona bezobonela emgedeni. Uma ufuna ukuhamba nathi namakhamera abeze bayobonela emgedeni. Emgedeni ufuna abantu befike ngoba kusidakala khona abantu labaningi lapha. Kulamalanga lawa kwakhiwa lezi zindlu lezi ovulubekene. So mawuphethe na ungafuni ke emgedzeni uvele wakhe evulubekene le ngoba kufana uthenga umgedze wakho. Ngilana une privacy khona njengoba nami lapha ya indawo yami e-privacy. Ukhona usisi obengithintile ngisengathanda ukufaka ama-voice note abantu emafonini. Yeah. But mhlambe ngabathi nje kancane mase ngi-edit. Usisi lo wenza amathenda. Yeah. And cha imali oyitholile. Yes. Wathi ngithi awusende noma 100 phela. Yabo. Yabo sengivuka isilwane sami. Cha uyathola imali uyaconfirm ukuthi uyathola imali. Naye besadidekile ukuthi hawu lento kanti esebenza ngempela abantu abaningi abasanalo ukukholelwa kakhulu enyangeni. Yes. Sebenokuzama athi uthi ngozama mhlawumbe uzongenzela. Yes. Inyanga ikhona hleze ngibatshela abantu everyday. Udokotela Mnguni ukhona emshalume. Yes. Akemi-advertise sekaningi ngimprova. Yes. Nani sekaningi izinto enenzela nibona. Yes. Labo mama laba base Cape Town. Yeah. Bona laba bafika kudala. Yes. Bangifonela uma ngasekhetha. Ngathi akhumbula ukuthi sabashutha senza kwe-process. Yes. Bagcina sebethini angasusa ama-video ngoba babonwa abantu every time ihambe emall. Yes. Ngabahlonipha ngakwenza lokho noma kangaho into esesivumelene ngayo. Yes. So sebangifonela 2 weeks back bathi njani ngiyaphila bathi hey kumanje kuzobe phasiya. Yeah. Bathi si fully booked ngendlela esimangaliso abantu bayasiqasha siyasebathunga manje. Yeah. Sebevula ibhizinisi lokuthunga into zazo zasizayoni. Yes. Ingubo Amajazi. Amajazi amaphinifa bathunga ubuthafuthaphu. Yes. Bacela manje ngibazamele umshini usingakhi owesibili. Yes. Kithi mina cha kodwa nani ngiyaganga. Yeah. Nasizakala senifuna futhi more manje. Yes. Kanti phela shuthi nina nohlezi nifuna ukusizakala the fact ukuthi nifuna booked. Nalindlela zamana ngendlela enizama ngayo niextend phela ibhizinisi. Yes. Base ngisho ukuthi iproof yokuthi basizakalile. Yes. Iyo le akwazi ukuthi ngaba fully booked ubhookwe ngendlela ukuthi usuhluleka nanokudeliver. Yes. Futhi ibhizinisi lihamba kahle. So siyababonga la kodwa ngokuthi basizakala ngaleyo ndlela leyo. Into enjengalezo phasi iveze emphakathini. No dokotela nje kusebenza kwakhe ufuna kube sebaleni njengoba sizama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu sonke isikhathi kungabe ngidokotela kuphela lophumelelayo but kuphumelele nalabantu labefika kuye futhi sizama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu aphume ajabulile. So siyajabula ke kakhulu ukuthi nakukhona abantu laba sitakala la ekhaya bavele manje ke vele abantu abafuni kuvela ngoba ngeke usho ukuthi ngethwele njengathi thina sikusho ngoba sinyanga. But now utathi nje une business bese uphinzwe uyaguquka ukuthi wethwele bathi bantu angeke sisaya ke lapho lona ugabathisa sethwala uyakubona lo. So ngeke abantu abakubalekelayo but asibakhuthathe abantu ukuthi abethe abantu bate wethwala kwethwala solo kuyasebenza kwethwala solo kuyayakha imali. Bese kukhona laba abakhomentayo abathi amukelana uJesu amukelana uJesu. Ivideo isuyibhaliwe ukuthi ikhuluma ngokuthwala. Yes. Ivideo isunesithombe esikhuluma ngokuthwala. Yes. But yena ngene azofuna uku-advertise lo afuna uku-advertise. Yes. Kahle naye lo muntu osukwengena la ungena kanjani ezintweni athi zizongena yabo. So abantu abamase ukuthatha amabhizinisi abo bawenza ngendlela errong into leyo. Izwe lethu lase-Afrika linalo kuthiwa i-freedom of speech. Kufuna sikwemukele dokotela lo ukuthi wonke umuntu akukhulume ngendlela afuna ukukhuluma ngayo but ke sikukhalayo ukuthi
uthola sebeyagceka benza ngathi ba right laba khona khona uma right la ukhona khona thula ngoba wena sowusizakele kulo Jesu wakho yes mangabe ufuna ukum-advertiser uJesu wakho nawe thola i-platform uye kubantu bakushuthe nime na Jesu kube ngiJesu wakho la kube nguwe nikhulume ke na Jesu wakho usichazele ukuthi nibonana nini na Jesu wakho ukunika nini yena le mali nidibana kanjani naye so ngoba sine siyachaza ukuthi ufika kudokotela akunike into uhambe uye wakhe vulubekeni ingene lento yenze imali so wena ke nawe ufuna ukuchaza ukuthi nanga uJesu uyefika kimi uphethe nayi isikhwama sakho unginikeza imali engaka kodwa imali mawuzothi nawe wayisebenza uzothi imali wayiwina kulotho uyafana nomuntu osokwala kuthina ukusho ukuthi wena buya kuthina yiyeke lento ngoba ayikho practical but njengoba sena sinothi awukwazi ungena emzini womuntu ufuna ngongqoze uthi yekani ukusonta la ngoba ngizosonta la yes yabo abantu abahloniphane asigcini umuntu la sikhuluma kwi-platform abantu abaziyo bengena evideo lofunana njengamanje ivideo ibhaliwe ukuthi mawufuna uvulubekeni mawufuna ukuthwala alright mawufuna imali umcebo ongona phakade yes nangu Dr. Mnguni awusichazele iprocess abantu abaqualifyayo ukuthola uvulubekeni mawufuna uvulubekeni kufuna ube ngumuntu lo sajimile ngiko sike sathi izolo ake sicale ngoluhlanga lwemali yes lokwenza ukuthi sithi abantu abacale ngelihlanga lemali ukuthi nalabo abakholwayo uyakhona ukulisebenzisa nomukholo yes ngoba luhlanga lwemali alisiko kwethwala okay kodwa luhlanga lwemali isiphakamiso lesenta ukuthi la uthinze khona uvakalele la uthinze khona kubonakala ngeke uthole luhlanga lemali lufikele ungakusebentele uma kwendekile lokho buya kudokotela kubonakala ukuthi yini inkinga ngoba sine ngeluhlanga lwemali sinebantu labathi angisafani nayitolo ngeluhlanga lemali sinebantu labathi uyathi dokotela besingayazi lento ukuthi iyasebenza besithi thina siyaqatshwa nje kodwa ngalokho kugaba kwethu asisho ukuthi sesiyakuthwalisa sikuphakamisa kule mpilo ngoba nawo neluhlanga lemali ufuna wathi ukuthi uma ushadile yes luhlanga lemali dokotela liyakusebenzela emshadweni bayi naba labahanjelwa abafanti nje abahanjelwa amadolo luhlanga lemali lukwenta ukuthi uthandzeke lo muntu ohleli naye uhlala njalo akucabanga indzabeni dethi imali akuphe imali lokusho ukuthi umshado lapho sowuvele uhleli ngoba lokuqabanisa abantu emshadweni kubade kwemali uthola ukuthi baba uyasebenza uhlala athi akanamali uyabona so nawu neluhlanga lwemali ngisho umshado uba protected into yokuqala lesiguaranteed kuye ukuthi ngeke lo mshado lo ufe because la ikhaya kuneluhlanga lwemali kwesibili luhlanga lwemali nawu nebusiness udayisa uthi ngaluhlanga lwemali ngoba na ufika ebusinessini ufuna uthandzeke kufuna ukuthi na uvela buso bakho bube buhle njengoba ungibona nje lapha ku camera uyangibona ukuthi ngineluhlanga lwemali ngifresh ngiyathandzeka kufuna ukuthi nawe ukuvele kubantu bakubona ufana na dokotela kwesithathu ke ufuna ukuthi noma ngabe uyofuna umsebenzi na uneluhlanga lwemali emtimbeni noma uyasebenza ufuna ama promotion nawu nelihlanga lemali phela lihlanga lemali umsebenzi walo kuwo kukhulisa imali lonayo ibe yinenge lokusho ukuthi emsebenzini njoba nyalo uhola 21000 kufanele uye lapha kubo 35000 ngoba uneluhlanga lwemali manje utasithola lesikhundla ungaqualify kutawuvela uqhamuke nje iletha lethi kukhona lomnye babe kasebenza ka Mercedes semdzala lo babe i-age yakhe ayisavuma ukuthi ngabe bangampromote because ufikile ku60 oh yeah but babese ngobe kufanele 65 bekathela soyaphuma lo 60 years but ngoba ufika wathatha lihlanga lemali umlungu wamcela athi incwadi nomthetho eqhamuke ePitoli lethi imcelile ukuthi angasaphuma bafuna kumniketa 5 years angene ku management ngiyalo njengame utababhala i-test bekafike lapha ke mathe emkhulu yathi angathi noma kutawubhaleka sengimdzala manje ukuthi ngathiwa ngiyobhala nje i-test ukuthi ngiyophasa i-interview ngathi mina ngoba uneluhlanga lwemali labantu laba vele bakufakile noma ungabhala lotakhona automatically vele utawungena lapho uyabona lokusho ukuthi yini kumsebenzi ohlanga lemali ngiloku improve lempilo lokuyo yanamhlanje nase ufuna ke kungena lapha kulamadoda lamakhuso unayo imali ngoba ayacharge ke lamadoda akusendoda leshiphile nalokwakha lendlu kutacosta yes because lendlu ufuna ibe structure lesi permanent lo tawade ukuthi singahlala almost 20 years because asinayo igaranti ukuthi lento le iya wena uyawufanini asinayo igaranti ukuthi lento le iya umanini kufaka imali lokusho ukuthi ke sicela ukuthi lendlu ibe permanent structure ngoba sikhona ukushintsha ngishilo kanjalo nakuqala ngathi nasikubeke khona angiphindze ngibuye ngoba phela mina ngeke ngihambe ngihlala la emzini yabantu njengamanje nje ngisuka lapha eBotswana ngibuya kofaka le tinto leti kulabantu yes but ngoba sengibuyile ngikhona ngisengiyahla manje ilanje
Kwathi ngibanikile abantu ukuthi bathole letinto babakhile bovulubekene. 15 June ngilabe ngisegoli ngifakela labanye abantu basegoli. Na usegoli ufuna ukungibhuka. Uvela ungibhuke manje. Ngise early so that nana ngifike egoli mina ngikuthole ukuthi wena so ready ukuthi sekungasetshenzwa. Ya ngoba umuntu kufanele kahle kahle uvulubekene awuprepare kusa early. Yes. Hayi isikhathi sisishesha nje. Then ngeke uqiniseke into engayona. Yes. So uma uhlala eflat na uqualify. Into engangishaya ngeflat ukuthi alone lakho. Yes. Yes, so ngicela ukuthi manje uyozama noma sekusemakhaya ke lokungenani uthole indawo wakhe noma ke esihlotsheni wazi ukuthi ngeke size sikuhluphe ngelinye ilanga. Ukhone ukuthi lento siyibeka ngoba siyibeka permanent. Nami phela lento lena ngeke ngaqhaza ukuthi angiyakhi lento le. So nami le instruction yathi labantu lengimaningako ngene esho ukuthi lento bayibeka endaweni lenjani le permanent. Oh. Ngoba bazoyibona lento azoqhamuka lapha. Lezo banezimali bazoyibona ngeke bahlale bangayiboni phela nyala sisakhuluma ngesike sakhuluma idolo ngenzaba ethinto letitholwa abantu babuye bakhale lapha babhale umkhwemba wema message ukuthi ngaqhamuka kuphi ngaya kuphi sitheke ngoba mhlambe nathi idolo sike sabanika lawo bantu sisekhathi kuleletha kunankinga ke but ke nyala sisesi improvile ngoba silungisa wona umselo okusehlulile idolo inhloso yedokotela ukuthi lokungehlulile idolo kungangehluli kusasa. Lokusho ukuthi ke nyana sesinento lethi practical uyambona lo muntu lo lokunika lento. That's why wena siyaqaba sikuphuza izinto zokuthi ube ready ukuthi nitawufeyisana nalendoda, nitawucommunicate nalendoda. Awumadoda asisakhuluma ngento sebhodlelene ekuthiwa ilaphakathi ukhuluma yes ukhuluma la ingakhulumi yona lento ikuphendule kunjani laba sikhuluma ngento ezokuphendula sike sachaza sathi sisashaya language barrier ngoba la sithenga khona lento le language ayiyona yaseSwazini ayiyona yaseKwaZulu Natal but ke sisazama ukuthi nihlangane ngale language but usuke uzwa lokho okufanele ukuzwa. Manje if ngingajabula ukuyibona oqala. Mhlawumbe if ngasafuna ukuyibona ke sengifuna ukuthi ngibone imisebenzi wayo ifana no Escom. Escom sezobona. Kodwa siyazi mesipressa lapha kwiplug khonto ezokhanya. Mhlawumbe ngifuna ukubona oqala yesizo ngiconfirm then bese ngingasayiboni. Possible kanjalo. Kupossible. Kodwa phela khona abantu abasabayo. Into yakwethina le siyakhona ukuthi nje siyiguqule ukuthi ungayibona. Okay. So kupossible ungabe ayilali nezingane zami. Ayilali namuntu lento. Nama ayilali nami. Nawe ayilali. Lento lena ayisiye ukuhluphekisa. Yinto yekukukhuphula. Ungatsulalwa dinjo bese uthi utawujabula njani ngemali lesenemigomo lemibi ekuhambulalwa dinjo. Lapha sikhuluma ngento lesikunika yona permanent ayilali nawe ayidli imndeni ayidelay isikhathi sakho sokuthi sobelo sokulinze u3 months ulinze u6 months kuthi welinda akulindwa la kuyasetshenzwa nje same time ufika nasifika kakho siyifaka into ngakusasa kuseni yakhahlela siqedzile ngalokho. Hayi ngicabanga ukuthi ikliye kanjalo esimanga dokotela abantu bayahlupha ke manje ngeke ngithi bayahlupha ngoba nabo bafuna usizo but ngiyayibona imiyakazo yakhe ngiyabona ama calls bawashayayo abanye aqhamuka kuwena amanye agcina sengena nakimina abantu bafuna into elapha isilonda. Phela silonza la ekhaya yaselapha sine 55 leaves la khaya le lapha nje silonza idila nje nesilonda. Yes. I55 leaves ukuvela uyithele la esilondeni uspray sesinanga kuma amabhodlela ukuspray ngoba sibonisa bayazithela abantu bamose lo muthi nyaloko soyaspraya uspray esilonzeni bese uyaphuza yona lena lento uspray lapha yaphinde uyiphuze futhi emva kwalesilonto siphele uqhubeke uphile 55 leaves futhi seyiphinde yenze umhlolo ngalokuthi yona iphinde ikhone ukuthi noma ngabe unawushukela noma ngabe unabo cancer sesike sakubona khona lo mnyama kanje lofikile yena sathi kusifo sini ngikuthiwa sinye sakhe besingathi sisikwa ngama razor ama cracks asikaboni ke thina ukuthi kanjalo but sife ngaloma ke nakefika ukuthi uye esibhedlela kwathiwa sinye sakhe sibeletho sakhe sinama cracks so kade kubhlungu vele so ufikile lapha ekhaya samnikeza 55 leaves naye efuna ukuvela uzovela so right isibhedlela uyile ba confirm bathi ama cracks sehlangene kana udokotela lo ngubani une magic na akanayo magic uyathanda ukuresearcha nokufuna amakhamba ayiwona. Hayi kodwa clear 55 leaves uhlanga le mali uvala ubekeni yeah uvula ubekeni uvula ubekeni yes hayi uvula nje ungabeka ngalutho uvulwa lapho ungabeka something uvula ubekeni ungabhala la sesicabheni ukuthi vula ubekeni lo ozovula umnikazi wayo ngoba yena yazi ubekeni angithi phela lo yamuntu ufuna athi receive la bathathe something
futhi nathi kahle uphilele ukuthi ekseni uyathatha noma kanjani futhi ngeke uze ukhone okufana nalowo muntu ngoba lowo muntu njengoba ngisho nje ukuthi sizama ukulungisa lokho kwayizolo ukuthi mhlambe sikulindise sisayilinda 7 days linda ubani sesiyalungisa ngoba nama laptop bayazi ke abanawo ukuthi kuze kufika indaba yama laptop kwakunama computer nesiswe esikhulu ngangala sami labe kade yasebenza nje sacha ya improve ke impilo nyalo sekunama laptops nyalo futhi seyishintsha lento futhi sekunale inhlobo zamafoni lezi uyabuthi nayo seyi laptop lento yes uyabuthi lento seyiguqukile seyimathima lokho sho ukuthi thina tiya improve nala ekhaya ke sizama ngayo yonke indlela ukuthi lebe kusehlula idolo kungasehluli kusasa mlaleli na usabukela le video ufuna wathi ukuthi inhloso yethu kukusita ngayo yonke indlela lesingakusita ngayo ukuthi uzuphumelela lalela ke wena lo sejele loboshiwe sinawo umthi wamacala wena lofuna inhlanhla lofuna umsebenzi ukhona umuthi wena lo sekhaya lothi nje athi solo la khaya zange sengisebenze la kadokotela kune secret lekhona uma umfonele dokotela wasichaza lesimo ukuthi sibe kanganani dokotela kusumlo nenhlitiyo lekhona siyasho nje siphatha noma lo 500 ufike sikunike uhambe ufuna umsebenzi uthola umsebenzi wena lo hanjelwe indodza la khaya kadokotela tisekhona tilwane letilanze emadodza wena lo hanjelwe umfazi la khaya kadokotela base size khona ilwane letilanza tinto lethambile naletimoto letilahlekile tisekhona letinto leti ne protection la ekhaya isatholakala kuningi lokutholakala sisi nje mbukele ekhaya jabula kanye nathi uthokode kube lusuku lelulandzelako cha asivale le video lena siqhubeka nodokotela sidla ivili boco ngiyazi ukuthi nenibukayo seniyahala ngifuna ukufana nathi okwenu thatha lehlanga lemali niyofana ke nathi ngelinye ilanga inkosi imivumile akithi ngiyathi next time stay blessed